malaki. Ah. Meron pa iba pala to. Kaya ba to? Ay, rice. Mainit. Walang lasa. Ano ba ito? Toyo? Yan, may toyo. Ayan na, ayan na. Ayan, tama na. Okay na, okay na, okay na. Yan, ito. Hmm? Vinegar? Ah. Oh, vinegar. May refill pa sila, oh. Nako, mabusog ka. Vinegar yan. Manghang pala ito. Chicken mo ba? Ano yan? Rice lang yan? Yan. Rice na may kulay? Ayan. Yan. Kaya kalamansi na. Kalamansi. Isa lang kalamansi? Ha? Isa lang pala kalamansi. Presentation and you can take video. Kati niya? Ha? Ha? Ayun. Ganda, no? Flaming belly buster. Wow. Sini. Yan. Okay, very good. Pansit pa rito. Ha? Kaya na kaya. Ay na. Perfect pa. Apoy ko yun. Hmm? Apoy yun. Hindi mo kumatunog kaya. Ha? Pag kahiyo ko, mapura na yan. Tama masisigan lang ko. Maluto ka na dyan. Ano
Ha? Ano, gusto niya? Eh, Naubos na, oh. All the way down na. oh boss. Meron pa sa bao. Oh boss, oh boss. Tsaka yung ano, yung pandan ba yun? Yung pandan. Buko pandan. Yung pandan. Hindi naman buko pandan, no? Yan lang, buko pandan. Ano, matamis ba? Amis. Wala, gawa sa'yo, no? Yeah, bakit kaya niya yung buko pandan? Ha? Bakit kaya niya yung buko pandan?